All right. People power, our power. Our power, people power. NUP everywhere. Everywhere NUP. Mushari njireji video ekyo muhozi ekyo manampuga eke emango bwandaka. Ekibire kirya kitebe yesterday mukirebe aba basirikara mbe amusibire muherizeyo kuba kwikaye info bakora report no manyuma abanyaganda abasirikara ba Uganda bano baba training okutera tia gasi na nokwita kuba kireyo bakozire report ekinde kibe kigendo misho akumurimo kubatwire babasindikire gukora Museveni report bagikwire information y'inkwenda kurabyeho niki nyenda kubagambira Museveni na mutabani wawe na nabona boroyo no hina nabo nimbagambira ngo encuka ya yizire kobo ine mbundu kobo ine dia gas nkizo kutera na watu tera masasa na watu kome na watu saba tokuza kuzibera ncuka abana b'Abanyarwanda bwanyu ningabo abo wine mwabe owe chikachanyu 470 abajo iningire kibina cha NUP yesterday haza murebe biri kugendo misho muhozi bakumuredi no bahamba bwashesha bwira rebe mbera ede mutwaro mu rebe se this ready inspiring MP Mitiana na Bosa Gaddafi akireu bona arona amwasibira arigumbo myaka 5 enshonga ni yemwe konka abantu bakoreka ngo enough is enough nibajoininga bwashesha bwira haza hari yaba batakwika kitebe mwene iki kugira ngo umuruhu numukwata abana abatine mishango numureta abasirikare numbayitoroze kitebe. We are not intimidated. Twachine kitukutina twine kurwana redembe kitu by'abanya Uganda twine kurwana kurangu chemara imaba abe mariro mu Uganda mu kuvuga nka property yanyu kureba mwarugo mbuyinza ekintu kya yesterday kikabere nkigura buryo muwena ntumuyigura misho kikumwereka ngo abanya Uganda behireyo instead of reducing up omanye ngo ntweyongeza nyonka ni nkora video mbagambira ngo ko kwata no wa mutwe nubo takwata no wa mutwe ningashungu afereza abana bebonka no wakwata Uganda yona obutegeshi tubukomari mu mwenka nyenda kubagambira ngo tumwacu basa kushaza mu mane gencuka kandi ito kibine kitu cyemerire habwa amana gabantu tcemerire habwe mbundu nkezo yine tizemerireho abwa office z'umurumu tcemerireho abwa tia gas tcemerireho abwe sente zitu zo mu musho nkezo mukoresa kugurira ba member parliament no ito cyuro habwa amana gabantu. President Kyagulanyi nyondi umunyankore regional konka mwene kinkubasa kugambira we bare kuyija President we bare kuyija si mwene kuyija kwawo ine engeri timano engeri nakwasa kuche explaininga mu nkebi tukabintu bireba tukabintu bimanyiso bwaki kuba kuzokwe hata unoiba ba MPs aiba kustamba kajangwa museka dama na kadama hatre kato bagereshere umushoro do manyo mushana kurya heregesha baka kuteko jendo kora deno at the end of the month bakushara sete zitini kizukora. It is just a matter of time.
Abanya-Uganda, everyone, let be aware of protest vote. Tuihega ababayayi tubihom ombuyinza, otherwise Uganda hitiri into heading. Enere mtechi ne cheche kubasa kuongeraho agito abanya-Uganda. Chachuru konkani mweni teka akarunu mkahura kwatu nambo nyukura General Muhoozi oga general kabuyanka akarwana rutarochi chano kutega edu mutu chirezo rwa muheri so Mr. Chagura oga actually mkabe no praising Chagura okuiza kwa Chagura nyicho chafuire Muhoozi CDF nambo Muhoozi taro undu bakwesere general tine rutaro gono bumura rwane liwana shu turu ohiro kuita abantu ngona ba general no ba behaving the how you behave. Tingu mabanya Uganda kubara basasa